Hello, haino lam sugan channel je Kunjaban B.Ed teacher training khlainai ni one sui tonero norong by form fill up sokai ka tabu 2 months ni 15 months dora yes belekan jora kom 13 days se manu nor 13 days ni bishun form fill up ma khlainai tai jama maranai hard copy soft copy form fill up khlaimani yakolo okay website norong na or link bori ne video in description o jaga thai manoro download khlaimano notification tai o jaga no link bo manai application fill up khainani bagai tai norong ni bagai most important kaisa update en common se norong ni mark norong je pura jaga ruo norong ni graduation ni mark masters ni marks kaham ke renang thang because a mark by se norong ni merit list tai bumung phaina phaya amni bagai norong kaham ke jasai khai norong ni mark redi tai amai ke no kaham ke no hard copy talangi bo norong with necessary document jama ready okay norong jotono no o video I think useful kana hani khaklayo tai norong dakti khena norong ni je nearby college no norong admission manang thang jotono hai bye bye